Rotoni tiga prang MEC ki thurcheng 2017 ni independence ki thurgo kapire bonde. Oh, ni ke hula suki independence ka jab alang BJP bas ki thutula ruling thula ke hailo te CM ki PJP inde hula su ni ke inde BJP alang tung sigi dun bapran tiket ka long bapra kupi sigi phire la long ni ke ruling long sigi do central long da BJP state long da BJP Karbiang long autonomous council la BJP kupi sigi phire la ma de kon ta di mahali ma malo la ka nang thang social media lo la ye chek than bom po la ni je bom ta ni jong sigi hala su 2017 na hu je ni phire re pone non ke bangi 2027 ke gosong sing ni ke phire la akali magalang di ha ni li pupe he ni opposition of an underestimate kem kle ni ningje da ningje je ke ahok pela ni ningje je ke pini amenda ne ke ni sorsar se ke ma ke sorsar arjulong ma ni sorsar se ni ningje ke Setame jong si nang tum media tum sini pa nang kar julo pon yang tanang kau ke phere bo bang ya bi phere re ko Bokazan LA MLA Rotoni tisi thurji buma aprang thure lo rem prat kende rem lo kende mumin lo doktor numal mumin lo di hala sudah kar bidung thur pak lo ko lagi thur pak tung sinong BJP long sinang dun thula lai chaning leng pencheng lok lo ke se tu ha magalima kar bi po kamatha pena joni si thur pak lo kende hala sudah ande BJP lo nang rem dun red kende lange ke phere ka velo te BJP dong ka phere velo mang di already nearly pet pen mate nearly already diverted ang rong long ni do ladak je network a problem do po join si nearly DC along already ki pitang no duar baguri long konana si network do na ima hala so abang akinang sot do nona pora social media din pena apen online pen si ke porhi pen ke tap pen stame la happen ke long pon a joine la si kisung do teglong same alang tum nang survey po la pen lang si kadoko we dim long ngai tum na chini lo population wise alam pen dalang tum lang pon titi la si hola so adim long ni kipidun lapu area pen ke kangdong long pen cheng do thewang long songron arong bithe bitha pen cheng lok kipi pondo long tin long tame already ki pitang lo DC long sido la pen non ge already Guwahati long la solo bang pielo pusi nili DC office pen sabe berta long pon lo nirola phang chupi pen sabe nili chingki long DC pen da je la hai ka dok ove kam je nituma long kin network ka problem do la si la hai lang pone ko la solam thim sa pachini pon pini duar bogori media akorte in atong fan aprangsi nili ningkang sama kaudom pajero pini rong sali dak polling booth committee along mate special booth visit laso amai long ningarong pikangza itu ma program isi ka success pon si thekonong lo je pini na tum thekponglong lo ongdunga members atum pini nangge join dung atum tame thekponglong lo 114 a family do Congress Jameson Terang Bijuli pen lapen Simon Terang EPHLC alida Bijuli pen lapen penangan a puling pen nangge join dun atum kido pen ajok pini 114 a family atum itum lo pini BJP lo nang sepa og dun nitum ninga klong men selang tum fan welcome lo lapen na tum same thekpon long lo apuling tin long ki visit pon same na tum theklong lo ongdung a munit pen ki claim kindam ka do we la ke BJP is a family mate ke thekpon long pen ajok ong ki bang ziar ni MLA election function itum preparation non pen si claim pon bom lo asi
ning the pon bom lo je jate je ongdung avut pen MLA election ke haipon po pusining thelo na pen Bokazan LA bangke 9 polling station visit lo na pen Haraghat 14 polling station apai itum along tin a polling samin itum visit ponji program ding pon bomji na pen la soda ke itum Junel festival do Durga Puja lahai kadok awe do penajoksi ingtonji mo Oktober penajok pensi ako itum start ponji lahai program do an sami ko a polling tin long sami nili visit ji